Katukad ti basol. Di napalabas. Agi mo ni Donna ka ni Joy. Gaputan na deket unay ka ni Boy. Kalpasan ti pananganda iti restaurant. Naglayondan ka ni Sonia iti beauty store na. Ngem dita, masursurun pay laeng. Nang runa pay, idinakuna ni Sonia nga agpadada ka ni Joy anapintas. Maragsakan mo't ni Dagimay. Gapo tainggatangan ni Boy iti nagduduma as sabon anabanglo. Ket iti panagsarsarita da. Nasao ni Dagimay akayat na amaam-am mo ni Joy. Iti kabigatan na. Nagpakada ni Boy kani Astor, amapanda kani Arson agayem na. Iti happy house da, iti pakpako. Tapno aginsayo da iti laban. Naginsayo da nga rod kani Arson. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Nalain ka na makilaban, Arson. Kabaalaman adipinsaan ti bagim. Tinapatag, nasipot ka kadagiti kalaban mo. Well, boy. Ngamnasken nga inaldaw nga aginsayo ka. Nga urag may saka. Aramidam dayta, tunggal agsapa. Kas ehersisyo matan. Wan, kasta ti aramidek. Dinggas. Amamum ka ditay na kuna ni Boy agayem na. Tay kadwa na nga gininsayo. San pa'y amo? Ngam na ko na ni Boy ayam amunan to kaniya. Nasayat no kasta. Hindi pa'y lang ipagbaga na kaniyak nga dagayem na. Kantal ka na unay. Ipasiguradom. Asan na nga isagmak ni Boy. Wan, amo. Isugayam ti ko na magayem mo, Boy. Wen, tatang. Iso ni Arson. Kumusta, tata? Nasaya at lata. Kayat ko ti makatagad iti dakkel, tata. Nagururno nga ngamin. Nasaya at no kasta. Kayat ko ti agadal. Ipilit mong tumot ngamin ti agadal, Arson. Isumat la kwarta ti sapulam, no makaadal ka. Kayat ko nga rod ti agbalin a pulis. Boy, husto to'y gayem mo. Nasaysaya at numaragpat na ti kayat na. Ti agbalin a pulis. No kasta. Tiliwan nak to, Arson? Anya? Taapay ko ma. Wana. Tay legal ti aramid ko. Tila sa asawumat, boy. Kasta ti mayat, Arson. Ragpatam ti kayat mo apagbalinan. Kat kasta ka kumamat, boy. Kayat mi kininanang mo nga da kumamat maragpat mo nga adal. No kayat mo, boy. Agidan tanto amapan agadal iti kinapulis. Wan, ngam saan pa'y nga ita? Sa anak-anak kasagana nga agiskwela. Sige, urayin ka. Intun nakasagana ka. Agidan tanton. Awan pagdanagan nyo. Tatulungan kayo adwa. Tumulong para kan ka, Arson. Kat, anya nga dinggas. Naabutam daboy ijay happy house ijay pakpakaw. Wan, Kat, amom ka di. At na kaya taragpatan tay gayem ni Boy. aya, Kaya't na ti agbalin a pulis. aya. Kat no kasta mati ambisyon ni Boy. Ti agbalian nga polis. Di namat kaya ti ag-eskwela. Agidandan to kano nga agiskwela. Aya, ay na. Ay, marad sa kanak no kasta dinggas. Kat kaano nga ag-eskwela dia. Inton kaya't to kanon ni Boy. Ay na, sapay ko mga road ta kaya't nanto tag eskwela. Tapno saan nga dia ta ag-idil-deliver iti bulong te aramidan na. Ta uray parparita kat sige matlat ta.
Iso nga kanayon nga palagi pa, dinggas. Awan, tapno ag eskwela. Bayam, dagimay. Palagi pak tumanan ni Boy. Naskan nga papintasak pay. Tapno atiwak dayjay ajoy. Ma'am, Oh, anya, Sonya. Bagay ko kaditi make-up ko. uwan ma'am. Jak kayat nga atiwan nak dayjay ajoy. Jak kayat ang maagaw na kanyak ni Boy. Ha? Ma'am, saan nangag-agawan ni Manong Boykan ka? Imposible. Itikas jay akinadagkad na kini Boy. Ha? Kas lakit din iso di kaayan ayat ni Boy. Ti ampang a babae. Ma'am, Saan ngagbidot dayjay ajoy? Tano agawan na kanyak ni Boy. Idumudum ko tirupa na. Gagaram ka diti mang sabat kanyak dito dalan, Arson. Saan? Jonas? Naira na laang adito iti pagnaak. Nay ko. Apa yating napisnak? Bagakmutan ka na kayo ni Boy. At di kaya pakita kanyak. Tamang ano, derderak tiro pa yo. Apay? Amok ka di, nga masabat ka dito. Bang! Nay ko. Tinapisnak manan. Ay. Nay ko. Aguram kan. Ito yung mat. Anday ko. Binalas ka laang. Ditakan. Ha? Hoy! Naglastog DJ Ajunas. Di ko na nga ta, kat mabutbutang nak. Di nak mabutbutang. Wunboy, Jack am mo, no sinurot nak, aging ga dito'y ayan mo. Sige, urayan ta. Ngumboy, ang mga nugulo ti mapasamak. Saan ta makidinanog? Kasarita klaeng. Kasano, nudangran na ta. Lisyan ta. Sigurado abalsan nak dayjay. Gaputa dinanog ko ita itinapigsa. Agkit daw kalaangan iti pamakawan. Nalpas. Anya? Siyak pa iti agkid daw iti pamakawan. Idinto ta isutiin mo na. Tinapisnak iti namitlo. Isu abinalas ko. Arson, kas itinakunakan ka. Liklikan pa ilang ti bumalas. Ngamnas kan ngagsipot ka. Tamangan no adda armas na. Boy, No mabalin, itarayam langan. Tapno maliklikan ti panagdin ng ranyo. apay ngay siga. Tiniritir mo pa eh. Ti ima na. Gapotada basol dakan ka. Saan anasayati naramid dakan ka. Inaramid ko dayjay. Tapno saan dan nga ulitan pa'y. Sige. Itaray klat ta idan. Iti kanito ang masabat ko ida. Astor, kayat ko ti manglukat iti negosyo ijay sentro. Diyak kayatan ti adalatan iti plantasyon. Anya kumamat ang negosyo na ita. Manglukatak iti beauty parlor kan beauty store ko. Makamuka. Ikanak iti kwarta nga aramatag. O sige. Awan parikot iti da ita. Sika ti kanayon ko apagpapukisan. Ken pagpadalusan iti kuko. Kat magustuhak ti trabaho, girlie. Iso akayat ko atulungan nak iti ipatakdar ko a negosyo. Negosyo, madam? Wan, Oh, anya negosyo, madam ganda. Amangan mo jack makabailan. mangipatakdarak iti parlor analawa. Ken beauty store analawa. Oh? Kat kayat ko asika ti kaduak. Gapo, tanalaing ka. Magustuak ti trabahom. O anya, kayat mo, Madam, ay na. sika ti pangital ka. Kat sika ti mangimanihar. Talaga, madam? Oh, sige, kaya't ko lang unay. Go, go, go! O sige,
Kuyugan nak nga rod, tamang kita ta iti mabalin, arentaan ta. Ay, wen madam. Ay na, nagmayatan, madam ganda. Kaya't ko launay. Kopchemat ni Boy, di ta nakaparada iti asidet ti dagos ko. Anya ti araramidan na dito eh. Apay nga ita ka lang. Ha? Apay? Itay pa lang nga gururayak. Apay nga rod. Siyempre, sarong karang ka. Gapgapo ki ti ospital. Rabi iti jutik. Isong itala asim mang peta. Kasta ka di? Ada ka ti ibagam? Alakit din. Ingkay lukatan ti dagos mo. Tao mo nagtan. Sige. Nagrigat ti umay dito yayan mo. Nailot ti kalasada. Sakit. Sana napintas ti dalan. Kat no pagnaan lang amin tinwang, wano baka? Naimbag ata makalusot ti kotsem. Wan nga ron. Kasanon no matutudo. Di nakapitpitak ton. Anya ngay? Kaasi kanto nga ron no kasta. Sana bali Ano sak? Bayaman. Tay nakasaritan to ni Apo Mayor. Tapapintasan na ti dalan ditoy. Kaasi kamat. Agraman dagiti agis eskwela mapan ije sentro. Di kapitpitak dan to na makadanon ije pagadalan. Among boy. Oray lang am ti dakes a tao. Ngam adagayam na saya at iti kaunggam. Apay. Panagkunam ka di kanyak kat dakesak. No dakesak, idi pay lakumang inagkan ka. Anya? Oh. Mabaga tarupam. Kung kunak lang, awan pagdanagam. Tas sa anak akasta alalaki. Boy. Protektaran ka. Iso adi kag panunot iti dakes kanyak. Bueno, kayat mo kadingagkan ka? Anya? Hay, sardingan nakman, boy. Oh, no nakamerienda kan, ingkan, tamaturog akpay. Sige, maturog ka lata. Tadi tuyak pala dagos mo. Anya? Nabanugak, met. Isawa kayat ko ti aginana. Ha? Awan pagdanagam ko nakmanan. Iso ang maturog kalatan. Ringan kanto. Inton ingka ag trabahon. Anya tigatangin niyo, madam? Ma'am? Mangkita kami lang kadagiti lakuyo. Correct. Saan kami gumatang? Kitaan mi lang dagiti lako yung beauty products. Oh, da kayong matgayam, nana. Tibuisit a babain? Tanana, kuna naman ang kanyak. Hoy! Ma'am, kunam kanyak. Saan anana? Sige, ma'am ko nakmanlaangan. Tapno saan nga ad-adang agkuretret taro, ma'am. Neto, Oy! Di mo sa wantikas na ka ni madam ko, ha? Di mo ka di makita? Nagbintas ni madam ko, ha? Talaga? Okay. Oh, di ka mamati? Ano pintas ni madam ko? Mingmingam gamit na naimbag ti rupa na, Saanan nga importante data? Sige, mangkita kayo latan itigatangin nyo. Kat panagkunak, nasa isaya at nagumulpi kayon iti para kin ni madam mo, bakla. Barang umubing pa'y ti rupa na. Miss, amamong ka din ni madam ko, ha? Oy, may sa kabaknangan dito'y dayta. May sa kabaknangan dito'y nagtipunan. Kat, anya ko man? Hoy, di ka man nagbalin na suplada. Gapo tama nga, no, paikat na dito'y beauty store mo. Paikat na? Sige, padasin na. No, kabalan na. umaikan, girlie. Rumwartan ditoy. Total, awan matla ti serbi dagiti lako da ditoy. Pasig a peke. Ha, intan! Hoy, gurang! Saan apeke tila kumi? Day tarupam ti peke! Pumanaw kayon! Ma'am, hustun! Nakaruwardan! Buisit ko na! Ala, ma'am. Awan malakwanta no kasta ka kadagiti customer. Naskan anatanang talata iti pa nagsasauta. Naglastog nga minday di abakat. Uray pa'y, ma'am. Naskan ang makibagay talata kadagiti umiagatang.
Tano na ungat ka, mga naon to ti umay gumatang. Kat saan ta maparwar ti abang mo dito'y beauty store mo. Relax ka lang, ma'am. Oh, bumabakan. Agyaman akmanin ha. Muto iti may sa tulbak jay dagus mo. Ha? Muto yan. Igamak ti may sa. Tapno makaunagak lata nga uray awan ka. Anya? Di ka nagreklamo pa eh. Sige, mutuin. Oo, sige. Oh, Adoy. Saan mo apukpukawan day ta, ha? Wen. Sige, bumabakan. Oh, adto iti inom adanom, boy. Agyaman ak. Nasaya at tay may kadito'y balay mi. Umay ka kumustaan? Adan ti kwarta abayad ti in-deliver ko, boy. Nasaya atong kasta. Ket, awan ka di matlaang ti parikot iti pagnam. Awan. Nasaya at nga rod. Adda man ang nagorder asa bali, boy. Sige, awan parikot. Agsasarunon ti agorder. Sige lang, nga magandad ka. Amangan no maisagmak ka. Wan, boy. Oh, anya? Mayat ka di daytoy arentaan ta? Girl? Ay, wen, madam ganda. Ay, nagbayad. Kanaglawa. Mabali na parlor, ti kagudwa. Kan may sa? Asidag ti kalsada. Iso, nga asidag para kadagiti customer. O, sige. Urayan ta nga rod ti akin kukwa. Kat daytoyan, ti rentaan ta. Okay, ma'am. Kat, kalpasan ti panagsarita yun. Mangkita tanto ka nagiti pagpapintas nga ilakot ta. Sika ti makaammo iti dayta. Iso nga italek ko kan ka. Sige, madam. Kuntakang, tay kayam ko di syudad. Tagpasyudad ta. O sige. Awan parikot iti dayta. Wan, ma'am. Matulungan ta tada jay para ka nagiti beauty products. Kanya, nakita yung nagitag kangapatag gamit dita simpa, ha? Wen, Jonas. Jay donation box laonay. Kita tayo ano kasano atakawan. Siyempre, rabi Wen, sige. Kita tayo no kasano tayo atakawan ti donation box into rabi. Sigurado, napuno ni ti donasyon. Sabay ko mga roda kasta. Sige, adalan tayo. No kasano tayo ang makastrak into rabi. Boy, nakitak da Jonas ijerwar ti simbaan. Kaslada sa bali apanggap da. Anya ko matipanggap da. Kasla kayat da ti agtakaw ije simbaan. Anya? Dayta ti atap ko. Agraman ti simbaan? Di da pakawanan no bilang. Tusumot at talaga ni Jonas. Kanad-addan alimastog ita. Nadlaw ko dayta. Kasla adda pagkarkarit na. Basta ti makunak. Lumiklik ka no masabat mo ida. Liklikam ti makidin nang ran kadakwada. Wan, aramidak dayta, boy. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.